Patala fatuli nei foi so fo malo le so fua ya lo mai ole tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa ai te lava lo fa fo mai ai New Zealand Australia o fe la langi malo lava fa ftai ta po mai fai talo mai ya eu si mai al fa fo O le fionga se lupe Michelle McDonald sa tula I mai le tofinga prestene o fala pop tonga. O le ofai pisini si Samoa le Samoa Chamber of Commerce and Industry. Le ana ta il fono fa alta stanga al SCC ai lua o lua fa. Na fai el faltali malo le lava I songi le so no mei. Il fam talanga fala wa itele ma le SCC ai e ono sultasi totino na awa il fono fa apitole sa iliai tofinga mo le isi tau sanga ngalue. Mai sa moli mawinai nga solonga masani fa fono ilana li poti falta sanga lu o lu tolu e yeli tala ili tupe ma ua fili mai ai le lau lau le lu o lu faia o fiai le fionga prestene fa so o tau lua Sam sa ili o le Sky Eye Samoa o le sui prestene tanga lua Nadia Meredith Hunt o le KVA Consult Treasurer Anish Chandra o le Vodafone Samoa Secretary Nulopa Hill ma o le Maali Company le Executive Council members e au fiai le sunga Alex Sua o le Stowers and Sua Lawyers Alo kolone va ai mai le Vaisala Hotel, te wila e te wati le Pacific Forum Line. Pa te siai ma le sui le Shah le fionga fia ai le toa, talo te Chan Mau Prant, le Bosa Maria la Mostele, le Wipti le fionga funefe ai Oliva va ai o le Same tau le Papa Maria Leota, ma le Prestene talwai nei le sunga seulupe Michelle McDonald. Ma soe Norman Wetzel, ma le sunga tuala le enga Pat Leota. Mai sa whafta ia fwoi ngā ruenga lau o mawaya tū, e au fiai le fionga fui moono Hugo Beetham, Jennifer Fruin, Tofi lau fiti lengwai, Enele Westerland, Tom Hogarth, ma tole afua Tony Atilua. O le fono wha atau sangalu o lua whāna langolango in fwoi e le Taula Beverages Samoa. Ma le official komsina whai ngā palota, a Samoa le mata I tuwina o le whamoe moe. Inisi o talewi ina e le o toe whaonga ina ni to I maa I aso nei. Pei tai o le whaatau o tū manga I whanua Samoa mana mea whai ngā ruenga mai ana mua. Le olo o whaola mai pea, e le Tia Papata Art Center. Mai ua tapena atu nei iai lona pulenga le sunga ngalmalmana Stephen Percival, mo se whaatalnoanga whaapitoa lava I to I maa, ma mea whai ngā ruenga na ngau sia mai oa o le lau ele o Samoa. E pei o le maa e whetau I le lei, ma le ngau singa o le toi, ai o le la au fo I whawhau iai, ma lona au ia ti aa ma ananga tae le ngau. O tu whaatasi lea maaftanga wha lea o onga, ma le wha soa mai isi fo itangata o iaito mai wha pitoa, I le aso su wha, I le aso lua lima, o le masina le nei o me lua o lua wha. Ma e whai alawa I tia pata le mata anga o toi maa, so o ma le mata anga o le maota tapua I al wha tuatuanga pahai. Il wha mtalanga whalawa I tele ma le sunga anga le mana, o se vaenga o le aso mo mata anga I le laulangi, o aso o ta ua ilunga e au fiai ma le mai moanga I no fuanga, e maua mai ai le maa wha apitoa lea nga osi mai ai le toi maa, mai o le ama whai foi, o na o ai ila to e fia maua lea to mai e ngao singa o le toi, mai ni fasi maa ta e olo wha mole mole, ma wha ma ailo na mata ma whawhau iso na au malosi, o se la la manga mai le la au le milo. O le a awai mai foi se li professor o wha tonu se online museum, mai au se talia il wha moe Mark W. Moore, e wha so mai lona si le fia wha pitoa, mai na ia whaia fo insu suenga, I anga I whanua a isi tunu sa lato wha o ngā fo I ia, I tu ainga o mea whai ngā ruenga. Sa nuanga le malmangana I le pepa wha amtalanga o vaenga ia o le poloketi o le maa, pepa ma le seleulu, e wha au tu le anga I whanua o le taimi o to I maa. O le langolango sua le ILO International Labour Organization ma le National Bank of Samoa, na tino mai ai le aso whaapitoa mo au nanga SSA Samoa, ntanga ruenga a le malo ma company mai tua. Ile umane o le taimi whaatapula au le atauvanga, fua ilungo o aia inga whaapitoa e fitu, e au fia ile mulmulta ia o aia inga, o le amata mea ma le whaatawa ina o le saunga le mu ma le soifua I tutono o whale whai ngā ruenga. O le tausanga ilua o lima, na vea ai Samoa ma tōtino le ILO, ma amata whamanatu mai ai Samoa le World Day for Safety and Health, I le lua whemaleono, ma whamanatu ai le asa lua valu apeli lai tausanga ta itasi e tapena iai, le mtanga luenga o pisinisi ala manu ia maleipa, o tapenango le nei tausanga ia o fiai pol kalame I lunga o televise, ma le tufa
ngā whaailonga i le amatanga o le masina le asolua o me. Mai mtanga luenga malona tūlanga mua i le office o le PSC, tūlanga luan tanga luenga o le pal miema kapeneta. Whalapo tonga le malona tūlanga mua le Samoa Housing Corporation, ailona lua le Samoa Airport Authority. O le vaenga whauwhale tūlanga mua i Aliki Construction ai tūlanga lua Lucky Construction. Whalenga o si oloa na tūlanga mua i le British American Tobacco, ailona lua le Samoa Breweries Limited, vai lima. Le vaenga tūlisima tali malo le leilen tūlanga mua i le Taumesina Island Resort, ailona lua le Waina Hotel Resort i whale apuna. Tau mawhama me inu lena tūlanga mua i le Rocco's Restaurant, tūlanga lua le Amanaki Restaurant. Leo ondanga i pamukesi, lea tūlanga mua le Maina Service Station, ai tūlanga lua le TNT Service Station. Ai o le Top Stewardship Award Overall, lea na manu malo ai le Aliki Construction. Talata tuliloa, mai New Zealand ma le sitiseni o tangata Samoa, le ua toi tolu vai asa o lo toe mo tangata Samoa i whaulu atuai, o lātou finangalo tustusia, pe tufufonga foi. Ele tai fono o soa komiti o le palmene New Zealand le Government Administration Committee e tusa ma le tula fono tau whaofil le Restoring Citizenship Removed by Citizenship Western Samoa Act 1982 Bill. Wa mai altola ulanga mo le pili tau whaofil nei mai na langlango ine vaenga whaupwhai o le Green Party, Labour Party, te Party Maori, New Zealand First Party ma le ACT Party, vanga na Island National Party na te ina pili. O lea wase atoi nei le ilo longa soa komiti o palmene Governance Administration Committee mo sana ilo longa maseli poti a o le whaia tōla o longa lona lua. Le safareile tōlu o me talua i lena wala a wailwhelo inga tāua. I le whale o Samoa i mangele maavano ai so o se Samoa mai i kale sia maafutanga whala apoptonga. Ma tangata taito o tasi ele ngata i New Zealand au so o se vaenga o le lalolangi. Ma mole mawina le vato langlang o le taitai o le Green Party le Fionga Marama Davidson. Fa pefa i pule ya Ricardo Menendez March, Mahuhana Linden, o le langolango sua le malo Samoa malana whainga malo le fas, e ala ilona kone sula o Samoa i okilani le Fionga a whemata polusalu e whaapo le lua. Sauna ile sunga tele ai Edwin Puni o le taitai fono le Pacific Leaders Forum, lana telefoni o lua tasi, o no tasi valu o whalua. E me whaiona fsota e mosef sosoani wha amao po poina finangalo wha alia, tusia, pe wha aleo foi. Ina ia mautinoa e tau nuu le soa komiti al palmene o New Zealand, ai ele i tāpunia le aso tolu tasi o le masina le nei o mei, o lan telefoni o lua tasi o no tasi o whalua. O le awhi vise lau valulua lena ava ese ai whaafua se ia New Zealand sitiseni, o tangata Samoa sa soi fua mai le aso se fulu tolu o mei tasi valua wha, e o ile aso mua ya anuali tasi va whaiva. Pe atalia mapasi el palmene o New Zealand toe whaafo i mai o sitiseni o mātua Samoa na soifuane i le taimi o tā uelunga e ono manuia atuai ma lato whanau o soifua mai pea. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le neifo iaso whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design mo so la e pe au o mai Samoa.